Om Swastiastu. Anggih, alele sareng sami punapi katanyane dumugi maka sami mamolehang kerahayuan lan kerahajengan. Ring video puniki pacang wonten pepelajaran indik gruna wilangan. Gruna wilangan pada sekadi kata bilangan ring bahasa Indonesia. Ring bahasa Indonesia wonten angka 1, 2, 3. Ring bahasa Bali, wonten dalam bahasa Balinya nih. Sekadi, ikan apa bahasa Bali ini? Nenten uning, ya nih nenten uning, lurus biar sayang video puniki. Besik 1. Bahasa halus siki. 2. Bahasa halus kalih. 3. Bahasa halus 3. 4. 5. 6. 7. kutus 8. Sieu 9. Dase 10. Anggih halele sareng sami taler wenten sane patut kauratiang rikalane ngucapang angke Bali. Imboyane sekadi angke. Nah, nike kaucapang se. Dados taler kaucapang besik. Bahasa halusnya nih siki. Wenten sane kaping kalih inggih punika angke 2. Nah, bahasa Bali 2, bahasa Indonesia nih 2. Tulisannya pada nanging yening mosa utawi cara pengucapannya itu berbeda. 2. Sane kaping 3 wenten angke 3. Dadi masih orahan tetelu. Bahasa halusnya nih 3. Bahasa Indonesianya 3. 3 bahasa Bali, 3 bahasa Indonesia. Lalu wenten 4. Nah, jadi masih orang 4. Wenten masih ada orang 5. Nah, jadi masih orang 5. Wenten 6. Ada masih orang 6. Jadi masih orang 6. Oke, lele sareng sami iwau sampun pelataran indik gruna wilangan sani maketekan angke se ngantos angke dase. Wanda asa punika sani wenten ring video puniki. Selanturnya nih pacang wenten video indik gruna wilangan 11 ngantos 12. Nggih, nika dumun pelajaran ring jero soal-soal. Uputang di tiang untuk mengucapang Glungkung Semarapura Bangli Ate Kintamani.
Kira langkung titian unas gang renen sinangpura ngiring lestariang bahasa Bali. Om Santi Santi Santi.